kong banri kenti renda thiang ke badai ke nonglum cingtep na ke Election Commission of India kum ke booth level officer jong ke South Shillong Assembly Constituency kala berngam ban ai de ke ijhar persyai ki syukurim kata ba amir nongbri ba ka kong ar rembai halor gi nongrem jing kendo bagila pen sapriang ke dur jong ka hagir insan social media rengkat ki cingtho ba ka dai ke nong thok ha ke jingelang ban pan pau jing kersyani kong banri kenti jong barok ki belo Assam Club Laban ha khat khandai trek nai lur arjar puar ka kong banri kenti kle thu bakal lek poi ketika yeng ki syukurem hatrang hok rangat road laban ban pendap be kam laban sya kata ban lum jingtep nom ta Election Commission of India hendrai ga lok u amir ke laong baka haban pan jingbet no lok chungka u batrei office SP East Khasils laong baka ni ka lok u amir ke shandur ke kong bari kenti klam jingbet pat pha par shu lok chungka batang shphang ke kong bari kenti ke jingtep baka dur jungka kala saphriang irsan social media rengkat ki jingkeno baka dai ke nong thok nong skor ki belo baro gila pan pau ke jingkersane kong bari kenti ban ucor de ejahar Ahmad SP East Khasils ban pha kopiru shika Deputy Commissioner East Khasils kumchu shu Chief Electoral Officer ka Jalla Meghalaya te ko nga ilok jonga first of all ko ilok jonga itri ko SP te nga ga susngap te kong ab an kren ilok jonga te nga okay ka finang kren ilok jon te nga ngan lek bangan kren the next door neighbor te nga lek akata ko ki yeng tadi ka yeng jo father in law jongka ke umi para kunci jongka ke omba ngala ngan habye ke ipin jaga ngong ini ngong pe before bangin en ke tampil 1 week in shop hang dia apa Assam Club telada fidan kam penuh so mani hindu ini te wong okay tapi ga sawan yang kong tu ko boleh ko ka ki yang take steps and that moment she click my photo without my consent without my knowledge jangan ngamti bakal ada klik foto mas ni ka klik dia ka sudah dia kong ngasngap ambar ka tiang ila dia dengan orang kuno yang kepadat telah te ko nga iPhone number jofi orang kata te ka pamla ngan iPhone number jona orang fi wa kan ila jofi keren na ko phone jofi ngan keren te ko nga okay ngam nim dan kam shu ngali phai no in the evening time ngam ti bala ja te foto bakal viral bakal tho angka please share this photo ba long come means come thought fraud but the sentence is written there that I am fraud but nowadays they are saying the effect ta ke dia ada nampu phone assistant orang basno yang ba hibut mat banya dia ngai ku bele yi lain dan biru dadan de bi ya rap yang bukan poi hadu kan dia level dia nang ta dia di nak yang ngai yang bala viral ka foto direct ngale show usi dan ngila ekra ngile sinjongka dan ngile sinjongka ni kon kijinai yang bangim de dan nang tu betia ti yang kuno da kam de kuno kan ko foto kan ni kong I never use social media te kuno kan ka WhatsApp padon hangni kuno kan chu viral kuno kan chu poi boro ko ga social shilong jingi de ibarat in a click button na spread te dada nang ta de te ngakot bat ngapan ka jingkersan nang de joki baro ke amal minta ni le chu SP nang tu ni le chu DC tingin le chu CEO ingin akhir ni kopi kicomi dengan kuat away ke sur baking ini bangin minum compromise